Thiệt Giêsu ke penyo ti so jau de ngo pate ke zevodi ke bagi badi ni pu rashole ke mo ranumo sewe deri kitie kinuba rever vatsudo ke hura botori chedo ke roshoti hauno ke pakro ke le pate the jangulia thenja Christmas zanu ke ni se di pate ke lushawe ngo pate ke zedi chaliku ke budi hetha tha themie pate ni nile cha chaleo ke lidomo Devin Gedi Rananu Devin Gedi Rananu Litugi Yobodu Yebu Christa Sepenyo Eribu Yobodu Ketatsalidyo. Keziebu kezinu zieleje igasa. Su kepenyofa zaye ketsu mu hasiu hinu va pezieledi Jisu Krista zieginu taswade. Dereki nisus hieginu mona ukepenyofa ginu parzo ketsa miebu siligedula hamake resu renyo se ketsa hekelhu nu tyozo ha chapetenu hekeme jile deri hepenwamo henu ke hu ke rochadaya deri hezye ke zatamo
mi he pesepi deri hebu he bidamo he vbezwa deri he bekawamo ke khe ke masa ni pu Jehovah ndie la npeje no tie puti ke vi ho bi he go tsidi he go bu nshule ke vi tsigesla nzatsewe he go ke la zevordi he go bu Christmas ti ha go hari zolye shurche do ni pu Jehovah no he go la ke mengadi ki zunu vorgeze tse jetu fudi diu tse di vorgeze di ho ha krale ke vi puti ho bi he go tsigesla npejewe nke kringu ge me jelanu nu he go vor ki soza ho ha prala ki lezo munipu he go Christmas ti ho ha ni ge zedi nke dieto nke mieto voga da tigunu nke tsike vi sogo spete rakraka sadi ke tejibin ziawe no he go rgo se vorsa he go bu tejega ztsdamo he go penzawa mo he go bu he go bidamo no he go bu se zge zgunu he go sogo sobu he go pekawamo bejewe nrshoyawe nzatseawe Jodonye pu Jehovah he go gazedi kiti kinunu ki kru he to he ki kruze mori homie urubidi nrshugaze tseze ye pu Jehovah he go shubu moze lilegase tsleje Christmas ti honu ke ni ke ton kinu voya geze nu ne ke ton kinu voya geze no sus he go bu si pe vis hakuli ki vi tibu bi he go tsede Geze vor ni pu Jehovah ker shikinu geze kroditsa ke huli motazo shiri ni pu Jehovah tenunu nu nshuge ze suha o no sus menguya no sus zeri jedo higo zevor ni pu higo bu hiki cruzedi higo tie puti haiga zubunu higo bu haidi nshule gazela bejewe higo ke tejipe ntz geze hiroshopete ni pu bun moze leleges tsileje jedomie puribu ni pu ke teza ke teradi nshobada hije deri ni pu Jehovah tenuke tosedi nshulege do no higo kruisje etzali kununu ndie nunu higo ndie ke pu renovogetio kununu no fu bu ni pu Jehovah higo tsese higo heseje ni pu shidi higo shobu moze leleges tsileje pato pete bien pelesedi Jesus Christa akla keliuzanu chasdewe amen Jesus Christa zanu pete ke lucia aki krusunu ukehu zepre mukehu no voya geze ubisi no voya geze pete ke ni Christmas se nigo ke lu presiawe shiro ubisi ke hu sunu tie online no geze ke shuti hono ubisi zedi ke shu ti no ke pekrogaba pete hi ke hu sunu ni ke lucia mu nyezege letseya nye pubu jabye nye ke hupo itsele ugo tie jova Christmas mu tie ti sozaho puri krisede ugo UBC laliro deri kebenyo fe ugo kringu mejidi krimu ngumejidi ugo buvor diso hoha zolide kezevor tedzetse gezigim hedi ke hukinu ke pekrolomode metsa te go tsilimode Deri ugo menyo mor shugeze ukiri mor shugeze ulano no ke krimi bu ke chenhada shugeze sugos lady tie ugo haidi ugo program haigeze residi kiti kinunu ni pur shoba ni chedo ni kiti kinu ni ki kuzedi ni pur shop prebageze susepelewe mori homie ukiti kinu vole modadi umhato tsunu u leseke progola mori reverve ko tsile dadi kete kepetenu body ni pur shoba livi Rofunu ugo petegeze nipu resho prebazowe. Sala tiezim hedi pato chego tselemodazo shiri tie ugo bu Christaginu ukeni gato muligada nunne bukase geze susedi nipu resho ligevi shigeze tibowe. Sala tehe pa unia geze se unia geze sokosa samodazo shiri Christmas e sumo ugo shiba Christmas e Jesus Christawe bukeziu Piugo tsujodi po vorwe munno pokeziu ngulide po pokeziu silidaliro no pokeziu body keziu no body no tie ni ba zmeswe sala kezu tigiri ugo ni sakokele
是个这天呢，目前到你不个学地后呢，你不差别，你们不个这是，给 group 不个这呢，你不就是的，你说啥好哈，给是给 group 还你不学掉了，如果给差次 words，给朋友发就是读着掉，给朋友发差别你给 group 呢是读这个掉，是是别了喂，如果 New Year 都是哩，海底给糊掉，是那年。New Year 都是第几个啥是的那个种呢？你给 crew 别这个是 program，给 crew 是我如果个人底下个给第二目的，给谁个把他分的不低个，给是给 crew 是的，给第几个啥是的那个哩，怕拖车收入给别个啦给哩之类。Sunday 多 wordy 个人给有比些呢，给后来个怎么拖个巴住掉，是啦，咱要个拖别拖个是，是个是个 30work 个这之类的喂，你不差别别这这是个嘞之类。He was born for the weak and lowly. And so shepherds were the first to find him and spread the news. He came for the wise and wealthy. So kings followed his star and brought him treasures. He fulfilled the hopes of those who had longed for his coming. Today, Jesus is still the light for our darkness, the healer for our brokenness, the answer to our desperate need, and the promised Savior for our souls. In the darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle
알레게자 마키노 디지자스자 아 베리뇨자 바요키기 다리온 베시 a ki di mi po ngu tyo mo nyora nyo yo po ngu tyo shi 아 데코 케페고 키키 타디 티기 딜레고 짤리 쳬게스 테제고 르네스 뎨옴베시 ACD Catholic video man. Nyora nyohayo kedi potemu. 모리 포쿤예보 메베테고 코페우치게도 아수 시메 hakino a em hakisi ko po ma ke re suna dunacha pore ke thengu zfa se ke vor ngu che Tikro ungo ketse chekejem hatho hau ngudi kutuzu. 보기누눔 하시베테 ngolia게체 아수 실리비메 Mu poem hapet teki kezato. Nyora nyoye popujo popieke batui. poe khunye a che peli tyo Ngu ke mejenunu a chepiele tio. Mu popo Joseph pope vieke de toi. 아베 비피에 아버게 베뇨 퍼기 크루노 셰겔리에 su punye le li tyo mu nyora nyo ha yo po thyo por go le gen je ke che yo po 페비에 보게즈 무포 비에바야게체 요포 Kunyepo podiese amem hile tio ketse asimu. Ungozoche tema tiki melekeze atadingumo. 모리 티기 딜리아 크로 디체디 포케 페뇨 페시게샤 아시모 데리 아켈홈 하포리 비르 크르조케 마하요 vir kr ke chen nyo ha yo po tha po ngu le Anye mezie mul hoketse melu hayonu potangulie. 슬라 포디 포페뇨게리 겐구 케고 Bozo apo fekebau. Amelu syoketa tse pe vila keshu. ar halie 아크리샤 아케 조바샤 Anu tu belyoshe. Akrohisha. ala se she 게시에 누누 아포세시르샤 Nyohayo kedi potazomu. 보조 포 아켈라샤 디오디 포르게투 uzo po akela shi tyo di vor ke che uzo Akelasha tiodi. Akelashe diodi. 보조 아켈라샤 디오디 포르게투 조 While by the ship we watched at night, glad tidings brought an angel bright. Oh, great our joy, great our joy, 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 joy. Praise be the Lord in heaven on high. Praise be the Lord in heaven on high. There shall the child lie in a stall. This child who shall redeem us all. Oh, great our joy, great our joy, 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 joy. Praise be the Lord in heaven on high. Praise be the Lord in heaven on high. This gift of God will cherish well, that every joy our hearts shall feel. How great our joy, great our joy, 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 joy. Praise be the Lord in heaven on high. Praise be the Lord in heaven on high. Ti soviwe thie Jesus Christa penyo ge vor tu so ja ho ha zedi kidney Christmas DSA U Union Baptist Church Supreme ko pette ke Lucia pette guri thie U kitie ki nu ker shoti ho ha bali ge basu ha pele homie urbi bali vi homie uzemie ze bali vi homie ki cruze bali vi deri ugo ke pu ge vor mi di che do bavu do honu Christmas ti haw hazeri ker sho ke ho haw ha bagilela ke penyo fa chebawe ugo che do porhi ke kri ge chunu ker sho ti haw ha bali de mu che ke penyo fa dier na ge chunu ni pu bu ugo mi pete er cha cha thena
chế đó Isaiah thép phơ bố nụ thế nhẹ haki nu cái bố nụ phơ địa cái giá sân tha Isaiah thép phơ bố nụ thế nhẹ bố chỉ cái trái yêu lý ro vi thọ cái đi nhau cái bên nhau mu bố cái đi áp phơ đó deri me hiu me je cái bao cái giwe thế chỉ cái gì bali ho thế giờ bố Zebulun mu Naphtali cái gì bia cái giá sewa deri bố cái nhau cha giờ cái giá cha Jordan khelu cha seye konu Galil hab bie cái thế husutyo cái gì nu cái tiêu thêm nhiều cái gì cái giá bộ ngô te cái gì bui cái gì bộ nu cái tiêu có gì cái gì te nói siêu chơi be crosser nói su cái ni bị be crosser uko liye ki unia cái gì hi mojunu uko nije miem haye ka zadi unni ga batui ugo bie vochiu mu ugo bukagi siu ugo kepese siru noe bietse wakatala midian zani he tuidi te hmie vi mie se ke devogata phiku go pette mu tezienu gizibi ke to fenni pette siddi toy minu thewatyo nhớ bộ bên nhớ bia út chỉ thế, thế phần nhớ miếng bộ bia út chỉ thế, mu cái cô bia bu cái gì đó, mu bao giờ thọ bia mà hơi cái gì ngô, cái cô cái bên nhớ phở, cái chát chè bu, vịt thọ cái đi nhớ chỉ đó, bộ सरकारी cro si rồi đó, mu David cái đi bao gì, bộ cái đi review vịt thọ bộ thề là bao nhiêu hồ sơ là, bộ cái thọ cha mu cái miếng thọ xe su chse mu sebalito thi yawinu vo ke chat cheke cho kodi go Jehovah sriu thyo ho chhtyo Isaiah thafa ponunu thenye ti che ke nye ke zia vo kata ki 2018 je June kra thelagi Chiang Rai province Thailand nu thamluang ge cha cave ponu junior football team bo ruhu to di ugo pedzgawa teje ugo mi peteri akraba meche teje hau kidze pette sikanye ga sa jebo krisago ugo mi ker kenye ugo ticheliro 11 to 16 years donu pre ugo football coach sadi football practice sie kezeru kechiki cave haunu le ru Dear Segatalanu, Ziller Kechikiunu, Kalidi Ugo Maleda. Sasie Ugo Tedzeu Peteu, Kepulamuri Siprebade. Jat have Fasinu, British divers me Kenievo, Cave Honu, Ketsiga Zabum Hunu Krisahagoyo, Badi Ugungulie. Mu Ugoliro, Kichiki entrance nu kilometer DMSE Kepetsetio Gadaswa Hasile. Mu hau siri dio bato po 1 week mese sinu ugo pette chazu parle teje hau ha kemeri ga cha nigo rkraba meche krisa go yo cave haunu ugo magawa ugo trap chigile sie dio bato po kezie keji kizi bui ge cha haunu pha poringu modi mi hu meje ga cha su ha chvorsi Ugodonu Krisaya Bopugaja, we lost our minds. We were out of control. We were crying day and night and we could not see anything. It was all dark, you see. Zibuigata, Haleli Mogata, Kragata, Hawaha, Krisaya Pusha. Mu British expert diver bo, John Volanton gets a boy. Ugo fur, carrier tochele. Mu go ngugeliki video hawa mohosliro unu megi thor mu unu meje thor jake kra zibui ge cha thatsa bonu badi light po ngula ge sa how ugola ke ri bom hi ke khru hi bo vogada zasi ke re thocha seeing that light of the diver's torch was the first sign of hope for them camera jigata sinu Diver torchlight
ke ziu ugo che ke the fala ke su ha ngulie ugo jepu ke ja chazu par ke ta se zori ke ziu nu ba cha thor ta jala ugom hi hai ke ziu ze adjust se ke ta zidi par ke le se poti ho ugo sunglasses kori se mor se ta su hapu light natural light uze adjust la ke dola che do thje ha ki di bola ke pu thaga ugo ke zi darkness ha ki de buri uzi zi shi lepe su su yamo to bar ke ja Thai football team nu krisame yobo team how nu pugaja it's the darkness that makes it so unbearably terrifying you see papette donuri ke ziu zi buizo zi sa legen jaga ja hawa pot je ke zi thozo ga ja so hapu so siri ke krimi yobo team hanu pulaga ja the madness is in the dark you see it drives you to the brink you see dipu zi bui ga jo we ubie penyawa ya kaza suha poe pusha kezie udzi thorzo chitiu nu phanyago vithor gadala zeke tiu nu zomoro ugo kezi hawha si 50 sede light zdaro udzi mhaida ya deri generator mori inverter go selalidi ke zitiu be pacha mu be pezlia ugo bible nu mohosli ro jisu ke penyo tiu nu ki juwe zibui ga ja tibo ga ja su hangulie deri hauli ro in a symbolic sense how hapu bade tizi di hi se hanguli mota ga ja how hapu ba mo deri chemical hue zibui ga ta unum mo ga ta how hapu bade it was in a period of darkness that Jesus was born. Isaiah siji ke suwe pugaja Isaiah thafa ke nin ugo chigna phlede ke ziu nu ke tyo themye goe ke zie ka japo nguate ki je zi bui ga japo nu ke tyo goe ke ziu zie sate isi the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Ugo, Jisu penyo gaza tiu lesli ro. Zibui gaza tibo gaza suha nguli do. How tiu no kim hi gaza chakro bola no. Zibui gaza tibo gaza suha le liviga. Kiriu li ro. Ugo poti hawa mosli ro. It was a period of spiritual darkness. Jisu penyo gaza tiu no. Ti jekre diemese ke penyova diesimo gada suhangulie there was 400 years of silence from God ke tholese ke will nu ngugile lesa tugasa thela tholiro malaki nu pugaja messiah overgaja mhodja elijah sije ke si how ke chese ke to su hapusha mo hawliro ke tholese ke saunu mohosli or John the Baptist how hapuge ba su ha nguli do deri malaki mu mathi hanye donu tiche krit diemese zi gata kepenyo viginum hadzum hedi diaborisi mogada so hanguli asla tiche hago ase silent years isia mori the dark ages isia mu kepenyo fa die zagata la hawlo nu thimi ko rof hrunu zi bui gata tibok haw haze kase ugo Catholic ke buo mohosli ro tiche ke kra poti pette unu ke pono fe thimeze communicate mu kertsovor deri how tiu nu ke pono fe zi ke ta soha mulie se siri ugo ke kribo mohola sli ro it was also a period of political darkness how tiu nu Israel mi koli ro Rome mi ko ke di kos segaza kro lu ke ba so hangulie mu jisu ke penyoti gi Augustus Caesar Caesar hawe Rome mi ko digeba kijugo nuke ba ko pettebu uzatu ge to census hawa li ge to poe diebo khasha mu hawe Israel mi ko la liro mie ho digeba mie usse ga ba me die chega ba ho ha le ka sala ga tibo
Simhedi Herod li ro Jerusalem ho diba ho tiu nu mu Israel mi kola li ro David ki di chega za tiu mi mo de chi tiu nu mi di kruk krek ke mola nu Jerusalem chagu nu chapa hi mi tu di febaya ga za su hasilie Romie chapa hi me go bunu David rna Jerusalem how ha ke khaba ga da su hangulie uthyo ur nanu zori mebu uke khaba ga da su hasile sala politically there was a sense of darkness and gloom and it was a period of political darkness so siri it was also a period of religious darkness juda me nan ki zate relation ro khru khremo ga da su hangulie nan ki zate group porhi ke kri ga cha die four religious groups hawai phake khanna ga cha su ha ngulie Kroboliro Pharisee ko hagoro Jerusalem nubaya mu Judah me tradition ko uko thash rogo hauga sedi meke khan ga cha su hangule se sie kro ki kri bola liro saduki ko haguliro Pharisee ko meri thash rogo se themi ko pha ga jo mo deri mosa thu ga jo go set cha ga ja themi krobo mu ko e Jisu hisi ga ta ha pelle mo mu roshokinu uko ke konis se ga ja themi krobo si so siri essence hagoliro gumran gacha thetsa bonu keze thu gacha group po ke penofa die thu gacha haw hanu ugo thehye cha gacha krobo meze ke rimo gacha mu ke penofa bu rompe kawa mosha gacha la ke chacha gacha themi krobo so siri zealots e gacha kro hawliro essence ko miri rompe nwa ga dala cha gacha rubi mona violence sedi terror sedi Romie ko pe khawa ge do ugo heche ga za themi grobo hagolanu che ke nyo ke gi ke ma ga za hago kraming mi ta ga za ti bo ga za su hasile religious tension hagolanu darkness zibui ge za how Israel nu meye melyoba ga ta ti bo ga za su angule so la spiritually politically and religious it was also a period of religious darkness. Jisu penyo gaja ti tuki zori puti zibui gaja po suha ngulia. There was also darkness surrounding the news of Jesus' birth. Poliro pusemye fabo virgin pusemye fabo ginu Messiah o penyo vor gaja poki ya chega monu Nyoni vagata hawa tedze hawe Israel mi ke kala pelelegan jagaza lelegan jagaza diebo gata su hangule uniga mo tedze bo chagata su hasile se siri Jisu penno gaza tiunu tetcheri potu mo gata lano bubu peribu phatsia gaza khubonu jagata su hari ugo siba Mary mu Joseph unye phat jagazala hai mor shogata how mike kaliro Messiah ki diu haidi penyo word me gazu lelire gada so hangulie so siri ugo mati kini no sigile ki di Herode ki diu Herode Jisu dukhi wa do te he chaga za themi bo ki di me bo word po su chawa ga do ha lebie po ro thor ga dalanu hichunyumye tefunyumye tichike nimu su krogo dukhi wa ga do order bo khasa to kill all boys under 2 years of age. Jitiu no how lesly ro leligan jaga jam hato bode. Sala Jisu ke penyo tiu how nu zibui gaja unum mali mo to gaja krukre ga mo ti gaja po gaja how ugo silia. Deri siedje ke si diego pe teri hai ga to so ha pusho Sala Isaiah chapter 10 mostly ro unum mo to ga ti bo ga so anguli Isaiah 10 mefe keni hagi mostly ro ugo nguli do ungum mi go bu ugo pekawa pen ga wa ha hasile ugo shokyu pekka ga wa ugo ki go te ga wa ugo ngum mi go bu ugo ho ga wa so ha ugo sile deri verse hagoe Jisu ke penyo tigi Israel mi ko zeu rabi puba mode
Chi tiu nuri Krista samodi thu ke ba themye ko kim he ta ya shi ke za ha le le viwe Krista samodi ke ziu nu ke tyo ke lhue kim he ta ya shi ha ugo le le viwe completely in the dark o ke lhu zi bui ga ta spiritually weary rofaki cha de ungi ga ta chupuki cha de ri kukremo ga ta ke meje ba ga ta living in darkness ke zino ba ga ta ha hai ge chati bonu Isaiah po pronouncement po announcement nu khasha mo ha lesli ro pochani thor mo mi ye thor Isaiah thefa po nu ngile deri me hu me je ke ba go giwe thedzike zi ha basalil hote isi nevertheless there will be no more gloom for those who were in distress the most precious light is the one that visits you in your darkest hour isi poma kere to ke ziusa u ke zi thotiunu voya ga ke ziwe isi mu Isaiah thefa ponunu gile deri mi hume jek ba go giwe thedzike zi basalil hote kid boria ha pochan ni ge jodi boshi tikri ke ma sabo vor ge jam hi camera ka sabo vor ge jam hi ke lu chege disege do tibo vor ge dao pesisa sala Isaiah thefa ke nya holiro is one of the most well known of all Christmas verses ki zinu ke to themi ko e ke zie ka japo nguate ki ji bui ge japonu ke to go gi ke ziu zie sate isi the people who walked in darkness have seen a great light on those who dwelled in the land of deep darkness on them a light has shone Timothy Keller as a Christian scholar mi wo pugaza the Christmas message is that on those living in the land of deep darkness a light has dawned. Notice that it doesn't say from the world a light has dawned or sprung, but upon the world a light has dawned. It has come from outside. There's a light outside of this world, and Jesus has brought that light to save us. Indeed, He is the light. Isidipu. Poepu gaza kezie hawe kijunu parmo dari chazunu ler gaza kezie po mu hawli ro Jisu Krista. Mu kezie hawa kim he gaza kezie po pubadega. What is the light that Isaiah is talking about in Isaiah 9? Isaiah thefa hawa prakero verse surunu ugo kinha prakesa su hanguli do. Nyobo pe nyopie utsede thefa nyomye pie utsede mu ke kopie puboka gi tyo mu poza thopie mar ke si ungo ke ko ke penyofa ke chachepo vitho ke dinyo sutyo isi. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ugo kezidi kezuthonu Isaiah verse hanu se pesigasa Jesus zahawa mohosana kirio lirom har kesi ungo isi Wonderful Counselor. English nu counselor kacha di hawa lesliro chitiu nu therapist mori professional counselor poki vodi ukere ko se poze ka zashdi pokelle ke vigo liye ke le hawa lelevi deri counselor Wonderful Counselor mar kesi ungo hawa liro military strategist how por hinu pugaba so hanguli ungu mieze te herchagazigi koli ke dola mar strategy ke vitho se parlidi te hernu voya sala Isaiah siji ke siwe pugaba liro penyo vorge do nyowe mar kesi tho chegato so hapusha Jisue master strategist pom hiri te her kere thogunuri mar ke vi thogo se parli di ubu vili ke to so hapu bade Jisue mar ke si thoge jala ula mar ke vi tho se par sedi upie u kere go hagunu no ubu kole ke do maru se u chasu do no kim hi ke ja kere go bo ho kole re di
mori pen le di thie thuba ga in kisiki yanu mori in ma thonu mori in chan krinu in jorlinu in zemieze ke pekro ga zunu in diepunu mori in kelenu ke shobu in pen no wadi no hago hokkoli ki vim haru nguli mo badame ugo hanu sigile jisu mar ke si ungo how ki pusuli je bring before Jesus your deepest problems because he is the wonderful counselor tie Christmas tie honu mar ke si ungo mojunu nkerego poki nkerego se poki voli ki vi poti ki vi sebowe ugo jisu za mugile ke newly ro ke ko ke penyo fa isi mighty God isi Isaiah siedzele shaho tugejegi crisis phakere ke rat tho boje ke segba so nguli musuli ro pungumi ko je ke perhe ke ja they were faced with real enemies mo hautiu nu ke ko tho ke penyo fu pelele mo so ke ja su ha pusha u ke hunu chigi ki krugobo ki niti haunuri udz kugaja suha zeke seba ki krugobo ketsagan tekiri upi mesige ba suha siba ki krugobo ke sigaja zeke sewadi unu shoga ba suha siba homiem hakere zeke sewadi ke merer zakada u ke pele sogada tibunuri bamiche muthie haidi Christmas kiniti anye unni chilire ga ba temeri bameche zo thie die hau ha se nchesia ke ko ke penyofa mighty God ke ko ke penyofa jisu hau ha pele chili viwe phakere pe tenuri chili regada kemer jigada petenuri ke ko ke penyofa we ukrot to shigedo suha nguli sala there is no problem too big that our mighty God cannot solve thia Christmas ti honu ke ko ke penyofa ha mojunu in piego se poki voli gi vi ha poti gi vi sebowe ugo verse ngula ke liye ke cha che po isi everlasting Father mi ponyo poke che ha pochak su se mi ponyo boe poki ku yalia ga ha mi di ukro ga ba mi ko yasya ga su ha puge ba sile mi ponyo boe po cremeria ga go yavlia ga Isaiah ha puba jisue ke kripo mi di ukro u yasya ga su ha pusha jisue ke kripo mi di ukro u yasya ga su ha pusha mi ponyo bo cha ga zidi uri chiginu unyonyo ki de bori ula mi yeshi ge su ha lega salaba bhagi bo vozori unyonyo putuba moshi ge su ha me hosiya ke zere tu di vayo bozori unyonyo febe zadaro umelu chatti ge su ha tsaya anyo ni chu ro zevimu me hitoria ge la hego poti betenu po mo homo so ge su ha tsaya hego chi tie january ki kru ge zedi reve tu di teche bonu voru mini se degibo public area bonu mi kras segaba donu anyo yo febe zada musutiu nu anu amelu chti vogada achirir kraba vayobo po febe po fe pozakiri takomo kidi unu mi hume jeda sidi po ngula ke lesie umelu how normal love ke le so har kraba u thozori u nyonyo early lady haida yaro ke penyofa ugo upowe ki debori u li leba doshi ugo ti do lesike mu Isaiah puga ba we haupu ba jisue smhet tudi u mehoya u yabaya ki bori u khawaya mo
poe u kel hunu si ke mo ha pori ba mo mi ke kari ki junu u punyo ba mo ke da ri ba nzisia Christmas set tu gi apuri ki ju je ke khode pot to ke sha wa ala re thorzo ni ko mi ke ka akiri si be vi ko ba do ki kru krach ga ba ki kru ya ke ba u ba mo ke da ha u kel hunu pa po me thot to ga da su ha chozo deri ke penyo fe u po we u khawa ya mo ga cha ti chi hau nu a zo chu ba ha si mung pe vi se we mu thie zori jisue no mu a u ya ba we mi ponyo nyo ko mo ho si ba ya ga zo tu jisue u po chdi u mo ga ba sala we pogi nu kru kredi early li ki vi so ha ba we he is our everlasting father ugo verse ro nu ngu gi le jisu za diu muthalau vi thoke di nyo ga cha hawangu le the prince of peace Isaiah verse sorunu jisu penyo voge to pesi ge shunu vi thoke di nyo prince of peace ege cha thezau se jisu za thala thopusha lok kinye ke dinungu gile jisu penyo voge jigi tigi dile ko nunne se di ki jepette nu pesi ge su ha ugo siba glory to God in the highest heaven and on earth peace to those on whom his favor rests isi ti peso thogi ke ba u ke penyo fa bu poza ke me yu chli che mu ki je ke ba themigo pon nia ka jo ko bu ke vi chawali che isi po penyo ke vor tiu nu prince peace on earth ke je ha pusha po cha ki jnu ter her chdi ke ngu ke ma pe te go ba mo to te ke je su ha pu ba mo deri ke penyo fa mu themi do nu thenu nu vi tho nu ne ke tho sevor se ke to su ha pu ba ke penyo fa ze vi tho chile ke to ke glam na jisu gi nu ke phuma pen no wa ke to la themi do nu vi tho chile ke to ke glam na jisu gi nu themi ke kri ke zo ko pe te che ke ma wa ke to la ki junu vi tho chile ke to ke glam na jisu e di ke to la jisu e vi tho ki di nyo che ke to la ha lese ke tichi ke kra vo ke ta gi Germany nu te hurts di pa peka segawa ti bonu mo themie sia segada ti bo set tu gi Billy Graham me vodi ugo krtau ugo chancellor Konrad Adenauer kacha hauzedi po office nu kerchaba mo hai ge tiu nu German chancellor we Billy Graham ki pudisie outside of the resurrection of Jesus Christ I know of no other hope of humankind isi pusha jisu ginu zomoro themela camera ke kri puri lele ken de ke su ha se japucha jisu lanu ki junu vitho chele ka ta su hanguli we because he is the prince of peace tie ugo ke ze ke penyo fa die ke pugo junu penyo go di jisu mohola ka su ha lewe jiswe ke zie ke thoga ja ugo the ke pule he is the true light ki di balano poe ke zie ke tho di le leviga ke kelam no ugo ke pugile jiswe mahar ke si ungowe jiswe ke ko ke penyo fuwe jiswe ke chat chepo we mu jiswe vitho ke dinyowe me popuga ja darkness dies in the light isi tipu darkness cannot drive out darkness only light can do that isi tipu mu jiswe ke ziu chdi vorga ju nu ke zi hau ha penna ka wasu ha mulie ke zi darkness hau ha ki de buri zi shi ga jo leshli ro ke ziu ki de buri po chan ni shi si le do kin ha ke push de the people who walk in darkness
have seen a great light. And this light is Jesus Christ. Sam Alberry gets a pastor bo, where Ravi Zacharias International Ministries no global speaker siya, where zao yo wo ketagi Christmas message hai ke zakat zio bo social media no petasha muso so art se muchi do se keza sidi pothela chre do. Where pugaza come all you faithless, joyless and defeated, you see. Christmas is for the weary, for the messed up and for the broken. If your life is not Instagrammable, Christmas is for you. The people who walked in darkness have seen a great light. Boy pugaza volije camera ke ni ke pelle jakadago volije Christmas e unge gaba te tsugadago lawe noe nke lu se ni seri mi pekelegevi tibo no ba moro Christmas e lawe ke lamona ke zinu ke dogoe ke zie ka japo nguate si do ke penyo fubu tie ke ni Christmas ti so jahunu ugo mi popo gaza archaka salasidi po ke ziobu ugo ke lhunu unu vapem masidi ugo hap mi peteguri camera ka sabo sedi vor gaza tikche ka saw je ke se preli thana ke je ke chabo chledo kerket tho ke penyo fa Jehovah no putti ge vi poma ke re ho happy chi do hi o chalas di hebu ke ni Christmas ti so ja ho hanu ke je vor ke hu ki anu ke se ki nguli mori ni pu he che bannu hi ke krimi ko zedi ni pu no sholi ke cha ha putti poma ke re hola ke the zien che yawe ni pu he ko che do ma ke kra ke pu le de deri he ko chikinu ke pu ke jam hi di noe ke zie ka thozo ga su ha he ko leka salaya you are the true light Jesus is the true light mu he ko ndienu pragele ngugile leka sala ga sam hi di ni pu hebu tola ga vonu ni pu nrabi mohodi nkremerdi mpele tsavri thuvo gele so hatsaje gigla mun noe mar ke si ungo ga so ha hi ko sile de noe ke ko ke penyo fu ga so ha hi ko ernus de noe ke chache po ga so ha hi ko si se de mu noe vit to ke di nyo ga so ha hi ko ke push de salanu nipu ndi hau ko habu hime lugi badi nipu hebu lugavunu tafudi hinu tatsa da modi ke zie hau habu heva pe zidi luvos legi vino he cross je hego ndiar ngelim hedi he ka salaben ya mu lulavo ga zun hebu in sedi sedi hini sedi to lavos legi le so hatsje jido puti pomakera hola ke thezien sia zapu zaya pe ten viwe mu he Jesu Christa zanu chasiawe amen.